Etagwa Robi kuma Tanzania President wanare arabere watu kaibu tata into ibite tirande biata witia. What? Samia Suluhu Hassan. Suluhu? Lakini Tanzania ri bora naona ni kama Tanzania mbona hayaketi yani wa president kani Kenya tu ina demokrasia nyingi sana. Unajua watu kwa murire bari abakara aba yinye elimu no. Tanzania? Na Uganda pia. Mbeze jeje imbinganga agia. Kwa mtu akambara nyombe milioni magana jairi wamukira until chikenya Kenya. Until chitweke Kenya. Makaratasi. Karibu sana kile kipindi kia Mibango kile kipindi kia bile actually kia Mibango ya chanchamuka dhijiri kirukita dakika 10 beto Martin wechungi ndola beto akademika on mutegeri wa MERU TV. Karibu sana turimo kwa moko ma studio Shaberu FM 96.4 tuina chairman kana MUKARIRI GITI wa KIAMA KIA MBASI ndene ya kaunti ya MERU KABERIA wa NKUBITO. Lakini mbere to ambire rwari rwetu gankurikanie nyosha shilingi muthikire kambuni ya Safaricom ni kambuni imwe karaganthe kathuganiria customer wayo na kiuni uno ntubakoreterete data bundles kathumba kana chiongeri lakini magurino jara gutiki shilingi yongeri lakini wagura data bundles no kwithirwa shiongeri ngire kana kethiro ragura che kibao chia ontuku unaeja kwa 50 MB thaizi ni MB kana rimo kethiro ragura che kiumia chia 99 shillings ukana nkira 350 MB thaini 500 MB no kuona Safaricom no kaite na mbere kwithirwa gikuthuganiria no ntu ni kuona muturira jokari nande ni kagitaga kunyosha shilingi tumira data bundles kwa wingi no ntu nande nuongeri data bundles lakini maguri no jara nani muthikiria ndena credit ya shilingi ngiri ithantu ni untubure kubura butuma mono weta na mbere gukara online kana utenda gukurukirwa ni mantuja online 40188 na namba kibandi na ditoria kuri kauriria kunenkerea teme 3000 Kenya shillings mara hiyo mara that. Karibu sana now duaretu na Peter Kaberia NKUBITO Peter Kaberia ni mtu withiri twari mantu ya mauta kwa nkuruki ya miaka 25 mbere tu kuma siasa ne nontu ni na ukumire siasa ne na thaini MUKARIRI GITI wa KIAMA KIA MBASI. I need to do gekaro for this gentleman. Sindio? Sijawahi jua yeye na mafuta wako hapa kwa hapa. Thank me. Ndamenya magutene bwana. Oh yes, ndio magutene. Na ndio tu akidil na kampuni multinational cha mauta. So bwana Kaberia mbele tu kuma siasa ne please what's really happening ni mbibi ukarika Kenya nonto anto bayara ora utwara laini cha mauta bekiro mauta ndone mtu mwa akiwa umete kanjo na ara kwenda national park ajete mauta ajete kura mauta maua how come ni kampuni yine ne akisi na mauta kaiteneka nini shida ya tu elewe na the other day no president aiza ina 34.4 billion alisita subsidy ni what is it? Nibaya sana bwana Gichunge karimi kanjo kikanya mbere nkethie muthikiri antu betu ba MERU nonto bakwethera nyamba tunite ini bambo tuthikiria thai na buibu ya kinyakiri bu muno nonto bombito ringi meya kwaraniria na antu betu kambue ni mateni arike kuwa unimbithiritwe ngui kampuni ni chema uta miaka mingi sana around 25 years o arike kuwa na imbithera nkelo muno mantu ya watene na mauta ni mathai twina thinene ne sana Kenya ya kwethira tutina mauta ndene ya petrol station chetu lakini thinere reo tikuwa mauta ya tiku Kenya mauta twina yo ya maingi sana Kenya lakini kaya tio kinya na rai tuone bia kwendia mauta kienda antu a Kenya bomba kuona mauta yau na thinere reo ni ati ura kwethera biashara ene mauta ni there biashara kwenda mbecha nyingi sana na mauta ura ya kuwa tu Kenya no tuibu kumenya tukakuyo tuthamba shiba tukaya ya umete ndire ingi ya tayari ya mbite kuthambwa mbere itwethera twina refinery tu KPRL Mombasa Kenya Petroleum Refineries itwathamba shi mauta Mombasa yake yari crude ito crude ya kariura yenji kumande ya kari yari utukathambiria kuwe tu Kenya lakini watwikira refinery yeto itikumba nonto ne ari nkuru sana technology nkuru kwa tweka mauta ya thambu kwina hasara kwina wastage nyingi sana kwa tukumba ku compete kana ushindana ya kuma ome ya thambitwe ku refinery ne yaingirwe
na kuingo ya lolo matangira ya refinery ya nenkerwa KPC ya storage kwa tekaruni ya receive mautera ya kuma ome ya kaomba wekwa kuo mbere riu ya pampo na pipeline ya kethera i Nairobi, Eldoret na Kisumu kenda yaomba riu kundistributo kiri petrol station chetu. Ora mauta yethera ya kari itarira betikire koitire kanini bwana Kaberia. Yes. Kakwende ye cost budget ya mwaka yonte kupwete matanki yange kana kurenew KPR refinery ni technology KPR technology ira yariko meano kumya mantu yeta ya change cia no kumya ko yarira to kethe ngari rira to eta ithia ngari ya Land Rover no kumya ko irinya kinya mheshimiwa beta na Land Rover lakini ni ire ya kuraye to andamba ya gara na hiyo te mheshimiwa wekera Land Rover ne eta ni ono to ya kinya mauta ya mengi na eta na Land Rover lakini dai areta na Prado na VX nini ngari ya wichu pa eta sio na Range Rover ko mantu yeta ya change sio rande weta te ko nya refinery ra twari no ya technology nkuru sana ko tweka riu kwena technology ko yinge refinery inge komba kuthambia mauta okay kutena wastage weta nara no na kinya ngasi ikiuma ke ithashwa weta Mombasa ri refinery ya twari tango ngasi ukone riuma nare uruga weta ke kuithwa lakini ndi i refinery ira cia kiro injero ya India nini ndeire inge ikethira yield ya cio mauta wekera mauta iya kumauta maingi sana na kutena wastage ko tegendi ya kethira mauri yayo yari ndi yatukumba compete na yato kuthambia ko wetu Kenya irio tuonere ira isi kiri twetu ya Kenya mauta kura ya thambitwe tayari yake tukan distribute yake nebo karawa thai ndi mauta yara ya receiver wa KPC nonto KPC Kenya Pipeline Corporation ni onkava inai network ya ku distribute mauta ko pampa kuma na Mombasa yomba ko ya inland yomba kinya kere antu KPC ni dere na mikataba isa inanirite na kampuni cia mauta ya distribution na storage nonto baba na ku wonde ona matangi ute kampuni ya mauta rinje na matangi ya KPC ka istoa mauta yau niaba ya kampuni cia mauta kwa tuwekende kampuni ina cio mauta yara ke ya nonto ya dana ya namba cia nyingi sana ri ya KPC ya tedana ya radio oti Rongwata mauta ya KPC ya tedana ya radio oti ore a oti kuringa nora boetate bukuyuke mauta ukare oti kuringa nora bukuyuke mauta nende ukare kite dai de nere reo ni subsidy era tirikare ya watanire na kampuni cia mauta ndira mauta ya itirie muno kwa tweka uchumi buko affect mauri yambi ya mauta kwa tweka ka thirikari kuiga nto ya shoka iria kampuni ira cia mauta kenda mauri yamba kwithira ya tewitia na euro sana kwa tweka nende kwina ucererwa ki subsidy ira na subsidy ira cia cererwa no kona ni build te manke kinya trona uru na rasaina billion ya rasaina billion yes 34.4 billion ni kinya riu mbeca ira thirikari ina cio cia kampuni cia mauta nende kampuni cia mauta cia thithia bravo ta ke MERU ukinya motani ogana atwi tutida thia uti mauta tukairira mbeca ingi turira oti na babu thirikari buti uturi ai mbeca cia tuira twena cio. So make me understand. Yes. So that means pipeline ina mauta. Mauta ya pipeline ya maingi mno. Ni kampuni ji citaira mauta ki pipeline. Na mauta ya pipeline uti mauta eri pipeline store iri na pipe cia wetathia cia kusafirisha mauta lakini mauta ya kampuni cia tubeta shippers na nchuko kampuni mwanya Shell Total Rubies kampuni na cionthe wona ibo ene mauta yariko mauta ya pipeline kebe kirite na kaba ya baikaria na raba kwenda benda yeta Kisumu ya pampo ya yeta Kisumu benda yeta Nairobi ya pampo ya yeta Nairobi so mauta ye matangi ya pipeline mauta ye kuwa good lord so thirikari itiri te kampuni cia mauta subsidy kana utethio boraba bati baba nenkaira kenda mauri yomba gwetatia yomba kuinama yomba ku stabilize mauri eno ndo itiri te kampuni ira nacio bakona mbeca ino kai weta ikingia manga wa kinyara bakona ndi mbeca ire
Uite iri tokororiwa. So ba mwa strike. Mone ba mwa ko strike ribo wana atu te muda to akunda ni mwanka tu ite ate. Mwanka tu riwa mbesa. Euni ode ne rio ndi bare ya ura beta ko kore oti kenda banenkeron me bare ya non tu ndi ko ire mo te ye dara ya maingi. Na mbechire chikwenda kana chio oti ni nyinge ko bare ya o yara ba ko yukia. Eu kare ya piecemeal. Eto kare ya keda uru ndienda milioni ngiri mini mauta lita milioni imwe. Eto kare oti bo milioni imwe. Kamba ko yoke uya kadira wadire u eto kare oti bonge ende bagwana na botote da tutere oti non to dikare na beche chietu neto nengere beche imbere wananchi agatiwa kiumia kana rungu kankori bwana Kaberia you see eu yotukunura metho bonene sana kumenya ati dirikari ni era limite na beche yi ne itomi ninkethwania no nduteka ndi dirikari nene ndi ntikomea lakini ninkethwania na ndi Mukenya na ndi nyamuntu kwelelo kidogo manto ya uchumi ikethira tu meoterio mbeca ciana kinyo woterio cia kuciana mbeca rero tumira mbeca ira wena cio ka o priorities a manto yara wena wena yo kona nuburi ku bumpinyete muno ibumbu ikubwithia ukamba kubwithia bumbere indi kethira iki priorities cia thirikari mbua thirikari tere ici kambuni ici mauta no react na njira karioriko ende bataya yokerie korea mauta ya ere priority maybe bamba kulukia manto yange yari mbere. I will assume mbeche iji no waira to ita wa mauta ene rengi mbeche iji meana torea maoti kwina maoti ya maingi sana torea mauta ene kwina maoti mbua nkorukia mwanja different taxes that we pay mauta ene kumbesha thirikari inerita mbeca no kibati wananchi kuna mbeca tax thirikari meaba wananchi babarita bare oti kenda thirikari yona mbeca kethe VAT mea ote ntokyo ura for example te korea VAT pay as you earn oro wa mochara weno ita wa yoga eta na ke thirikari ke mauto ya ke ando ko na petroleum levy ko na levy nyinge irango ko na moti ya maingi sana ya mba ko ito ko thirikari yona mbeca cha yo kumania na moti ya area asiantu bayo so apana kaberingi akuwa ate thirikari yena misplaced priorities kana kwithirwa ate itewekira umuhimu kana ite kubangania umuhimu bwayo kiri utumiri bwa mbeca would I be wrong? I think mbere utumira rieto ya riu misplaced priority. It's a very heavy word. Mbere utumira rieto ya riu wenda kumenya maybe priority ira thirikari irani nacho ni iriko na iriko no kunindi ekenda omba ku make ira twetana chonko informed decision kana omba ku make statement yanto yeu riu tutena explanation yembe yakuma kiri thirikari tumenye imbibira tumite mbeca ichichererwa okay akwethira na information yau no tumbe kurita statement yau lakini tena information yau orankawa ke kankawa ikuina possibility non to mauta ni ndokimakira te luxury in necessity ko dirikare ne abati ko ona onto bona mbere ne kona mbeca ini wete kingia na chikareta dina tutea kinyara kambuni cha mauta iko strike na bwana Kaberia maybe kuna makosa rotero thirikari kundile kana kuseretheria mbeca imanka kwa kinya kambuni cha mauta ika strike na anto bedre bakira dina yo utokorea na baba kuongera maguri na uthati kwina thine maguta si it's a crime kana okay thriba go shoot to 200 179 180 I would say technically the criminal lakini makosa makosa the criminal no ntore okay thirikari ni kirite cap mauri yana mauta ya bati kwenda actually thirikari ni kirite ceiling ya te bati kwenda nkiruki yao ko no tu ina we ni criminal no to timto bati ko kuluke mauta ya the recommended pump price no wendi in the yayo no wita mauri kendi ande ya pump price ira yekiri lakini kwendi euro imakosa ende na buanto roba buena sia ni itarera kwena shortage yeu na mbi mtu kona muno na kido ko notice kote company nene ya Shell Total bateko itede mauta lakini company ya mauta petrol station ishi anto binafsi ibaba itede mauta kwena mo kona nya company
petroli tu ya kambuni ya toto ni witethia mauta ukaya kuthia ta kuinjanja ndani ya ura ukari kambuni ukeri branded toto lakini ite toto ni mtu binafsi lakini kampuni ile yo tu toto Rubies Shell kampuni hizo the big oil companies itomba witethia mauta nonto batuna watho bothirikari lakini anto binafsi nonto bakwenda mbeca nonto itwaere ndi mbeca ona mtu nonto none kwina shortage na anto tipo kwethia no manka baure ona mtu na witethia mauta lakini ni makosa na watho bothirikari butuitikiria so now kenda tu kumasiasa ni one last question bwana chairman ni onto ni kambuni unene utukuwira ni tionka kesi na mauta gitumi kambuni unene chie na mauta kwina strike yo meato ira toteane ne twinde ya mata kompuria jimpuria tembere na nyuma guru kwayo na kombere na konyuma yedera ya karia yedera ya nene lakini tedera to nene twinde nende kambuni ra nene menya boba te batina de nenja de pa kwenda kore wambeja chio tekaba inyo batomba kore mauta kinya kuinga kurako ba kuinga kidogo i solidarity na baba ngino nto bokarire ndeke amene kira ke mauta bo bazu tutiende mauta na nto tuterei oti ukona iba kuinga kidogo lakini kambuni ra nene nto kaba chwa to besha to muno na ringi no kuinya strategy nonto uni ngorere nditete ngoe kambuni ne cha mauta tayere ukario noenda gutumira that opportunity combine goodwill ya customers ende gedre kambuni onto ya inene na kwenda grow market share yawe so kona itari babu bo atanto mauta uni kariba kundia kenda betata kenda bomba kora loyalty anto para bambenda bomba ko increase market share so it's a marketing gimmick yabo kwedra baitekiria no kona tika ya kwedra yengi munora lakini at least iba koreta ba kenda ndia bakareta bakenda inga no to iba kwenda kwetata ku maintain loyalty with your customers. Thank you so much bwana Kaberia kwatira umuthikire te akunde tureta kuraja tugwente tusha biashara tuchokere twite na mbere na rwaria rwetu inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tune yeku. Mdau, vipi kaka? Maze, naomba unijenge chanja, nimesahau yangu nyumbani man. Imagine hii simu imezima na hapa ndani kuna fare yangu. Hapa ndani kuna hata ka lunch. Hata kuna simu moja mbili nilikuwa nipige ati nichole kadiri fulani hapo nakachonga. Maze nisaidie na hiyo chanja, utaniokolea tu dakika mbili tu, nile tu ya kufungua na kutoa hiyo do na kupiga hiyo simu moja, nifunge hiyo deal man, utakuwa umeniokolea. Changamka mdau. Dakika mbili tu naomba. Yazoea nile tu nimesahau walai, niokolee mdau. Dakika mbili tu ile ya kufungua kutoa do na kupiga hiyo simu moja mbili. Niokolee, changamka mdau. Niokolee chanja. Dakika mbili tu, dakika mbili tu, dakika mbili. Inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tune yeku. Gakuwa togeni kiri Mibango Ya Mbasi ruku spinach mongawe kinyanta ikira fertilizer na tujite kuthoma mantu jege urimi bontwire itunda rya export tutiri kwa ithagwandi kiginyo giki gitonya very mathaja kugira ndaweji na kendomba kugwata kiginyo kiria irukiri nogoro murimi ompempe na kurukaira kagita gakomo wategereje nande ne eke 10 ndiciregi na ndena eka inge 10 na nusu mpempe wetera umathai murimi waikwachi na kurukaira kagita gakomo sana into kya mba factory ro shukure no kana mite mono tu chita red spider mite nguge kugetu ikyo bichi metikirie ilo bichi hiyo sadi kubwa inageuza mchanga inachota mchanga ile haina rutuba juu inafunika so tunaweka sadi kidogo ili iweze isisumbue mchanga isitupe mchanga mbali gintu jampoka ikienda rujiro eguru mbeo nande neje giki gitete mbere ikyo kina machiara ke gitiginda ike chiere na ng'ombe kura ikinyama yake 10 tikiro insurance tukue mkulima bora si bora mkulima ugai kulima na guketha kwina umithio kukula ground ndio kuvaa ground ndio unakuta unavaa kamutumba kako ground
2020. Yes. Mungu anakupatia changes of life. Nguo ambayo imebebwa na ndege, unaenda unaambiwa ni ya 50,000. Mungu anakata pembe leo. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Sikia vile Mungu anasema na kanisa. Yes. Mungu anasema sasa, watakaye kujenga wanakuja haraka. Yes. Ndio. Inya *812*976# wekira baba wetu jasikiza tune yeku. Baba wetu uria uri iguru, ritu riaku riathurwe, unene bwaku buroeja, wendi bwaku burothithagwa nthiguru, o ta uria buthithagwa iguru. Twena ruebe kurebe gutung'ana, turekere meji yetu, o ta uria turekagira baria batuyagia, ugatuikia magerione, ende tuonoke kuma kiri uria mui, ni kwithirwo nene inya na ukumio, ni biaku Kenya na Kenya. Amen. Inya *812*976# wekira baba wetu jasikiza tune yeku. MERU FM rumuri rwa Amero kabeka kari mushi muthikiria. FM 96.4 rumuri rwa Amero. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri Kameme KABERIA FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo. Ntumirie ku no urete studio cha KABERIA FM kirogine MERU mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana ringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya WERU FM 96.4 rumuri rwa Amero. Why ta mutuatiri gwada. Mutuate's finest. Wanda we mutuate kumapoko wa sub county. Nenda ite vitango ipo kwa tomono nowadays. Mnatajwa sana. Mutuate, the place to be. Karibu sana, and we are ready to the most appropriate person. Unatuba together to anyway. Then a studio to go rukiro ruare. Na kurikio tueleza mantu ya mauta na dhenara yonda yomba kwedrueri. Yaitwa Peter KABERIA NKUBITO. Now tuko mesiasa ni. Tuko mbasi ni. Bwana chairman, yoro tuari na mheshimiwa Kalembe. Rorera. Kalembe aratwirira atiri governor wetu wa Meru, governor Kiraito Murungi, na thine emwe nene thineje ni atethikira advice aru ati ni ba mu advice rebo ya MCAs bamwira tafadhali wokuma azimione tafadhali twete kire Kenya kwanza atabathikirire. What you do say? Ni baya sana. Mbele kabisa no mwangato tushuhudia Kalembe no.
na kalembe ari umete ku no kurikana boya sana mbere ya Kiraito gavana Kiraito Murungi atangaza ati kiama ketu kia Mbasi kuma kiri Azimio antu baraba Kenya Kwanza bamuchuite muno na baita yana ikinyeruto no kurikana na yana kiwa Kiraito muchore wetu ito mweta yethire arema na batwi nambi kugutira terero tamwenda lakini Kiraito kida no kurikana na ugirewe kamba utara madhabu na ambaye kununkira baya kabisa kenda menya irutero riko ageta na nukurikana Kiraito na wire kinyoke ya kwithira iko sacrifice achindwa kana taitikia we kiangavana airende ko sacrifice kwa niaba ya Meru na rauga we ari mutongeria wa Meru atiomba witikiria utongeria Meru itakiri upinzani iu nio ya reconciliation ira nene sana nonto turutara madhabu yetu no twacheki na county ringi chionde na tona trend yore weta Kenya ni wazi ati mtoroke thirari president twakinya gwastu kiringa kura ni Raila Amolo Odinga erotero Azimio nonto kinyoko na demographics ire kubwethwa opinions ni polls ire chionde ire ona ni rutero ashinda ko etomero kambue twetikaniria ati demographics uni kuona ni rutero Kenya Kenya Kwanza Kenya kuisha Kenya wewe tetikiria rutero Meru baina support na kuna possibility bakona kura substantial kuma rutero Meru kuka ya kwethera Kiraito kachienda kuchienda kura kuchienda njirera ya rais akiwa uni ndienda kuria rutero Kenya Kwanza kenda nchinda na njirera isi gite kya ko kyangabana lakini na wire we ateweka ungabana bwawe buri mbere kira weka mbere ni Meru ina Meru ikethireri tokinya gitarira na nonto thirikari ni kuonania nare gaita atwira batu na ina otweta na thirikari neri nonto twina amati mieri ire ai kinya tuketha tukuthuranira kura chietu na tukachinda kwanza kwina giure kirea matu in relation to that ko kuria atiri kwina meru kwa ruati Mbasi ni kwenda kumare kwa Azimio ni uma Mr Chairman arihoteo mabore au bumwe mtu na batiko advice ne ata sheria cietagwo Kenya at this point itwachainire na Azimio tweke amakia Mbasi na rutero Azimio ino turi na kutina mibango yoyote ile ya kumakire Azimio iyo ndugu mnyane onto akuri giuri onto yakiu I would also kinyawoni ndewoni no muri giuri onto yakiu Pedro akako na mubango ya Mbasi Pedro kibele kire Azimio nonto in kire several instances ndikirete gavana Kiraito Murungi akiaria akauwa ati woni ndikuromba ite bitano ndirombe tikia gavana na itikia nkuromba ndirombe tikia gavana wa Meru ndikurombe tikia president itikia kura cia president ringa na arokenda lakini kura cia gavana ndingira woni Kiraito Murungi what does that mean itumi ni atiri no burondari kyo kwira ngokwira atia Kiraito Murungi kithora muthikirio tiri inya meneria rutero rwa Kenya Kwanza kana uda nonto nimbi Kiraito na Murungi na kumenya kwina supporters bawe bari kiuda rutero rwa Azimio na kwina mina rutero rwa Kenya Kwanza na kumenya kwina supporters bawe bari kire Azimio ku Kiraito Murungi atumba ko antagonize antubara bamwendete lakini bamwite bora isi wono iruto rino ndo bamwite ruto no bakwenda otararimbi aira isi lakini bendete Kiraito Murungi ari gavana atumba kwenga antubara no mankamenya uraka position ni kenda para bakwenda muringira kura irrespective no bakwenda kuringira kura cia raisi bethiri ba muringira kura cia cia gavana kamburi isi watwira gavana Kiraito Murungi na ure aitayari kulusite yake bonka yake ateka endie Meru uterero opposition that is not more of a politician but kakumba kwithira kwari na coercion somewhere kulazimithwa kana maybe ku blackmail akenda ukumakiri
Azimio. You see, we are living in very interesting times. And politics is local. Take coercion, you made from the sense, wewe mutongeria, tuwe mukuru mushi. Sasa, na no kuona njirera wayaburi. Lakini ana wako na betite uliona barenda gweta opposite batiko anda gweta no we mukuru na we mwene mushi na we mutongeria na no kuona njire ne o buri lakini wali na boko na kwe bo kabisa bakaleo kona njire ngine bakwenda weta okori nende ne atia kanga batongeria twete nao tukaure twinde okona hapana kabambite narango ni no we buri ngatedia no kuona hiyo ni ya reconciliation nontoi thirikari meate community mwe kamwa no ka president tibatwe miru to kamwa no ka president ti Mount Kenya ikuba kamwa no ka president Rift Valley kamwa no ka president ikenya yonde gaitata ekamwa no ke yakwethira majority ya community cha Kenya iria is supported to Azimio but it is swimming ireta chongo swimming against the tide ia kodambira witetie mwera witetie boyoro no tone kuyuri kodambira ritetie ia kodambira witetie boyoro ukiwa rutero ironkwenda kuyomania na ruo ikiatomia aua ate inkomia kuiba mwe bakwa vai rutero riko vai rutero arungi lakini nonto ninkuona thirikari nara itite na inaonga ikemiru irimbi community imingia nara thirikari itite ya mumiru wa kawaida ngaciuria atiri okay akwithirwa wonu kwenda utuike rutero rwa thirikari why don't you campaign kirutero rwa kwenda thirikari jeta meaning na bati kwithirwa campaign ra Azimio na campaign ra Raila Odinga ati bati kwithirwa ai campaign ra iwe ngwa nontu na kwenda watchinda na kwenda Raila asinda so that we do not go to the opposition no that ibi gereito ko bwithia na ingwete Kenya babu ibi ala wa siasa kwento kita wa housekeeping you must put your house in order no mankawe tea no mankawe ngombe ku uturanire be wita ko ariche mutoroge no mankawe bwithia housekeeping mushio turanire na turatu muciuthirie riu ikinya kwariche mweni ura witite ata mweni ura wiyite iboko we have 4 months cia ku campaign no kuona presidential campaign ukomba kumekethira nini irio na ina secretariat yo na mpangilio yawe kiraito murungi tu kubanga presidential campaign iri bango level ngi na ikiraito murungi siasa ya kuturanira yambi ya Meru ria kinya gitare presidential campaign kiraito will play his rightful part yes na yes Martin now bwana chairman umete embe you see mena raba ruibo barete kundi kore ante embe kore kundi na we mwembe iwe hananto mukuriku unindenda siasa cietu cia Meru tu ci laitheria tore Meru tuteka galvanize Meru kumitanga embe tiania imenti non tu itike county itike embe na teke tiania na teke imenti ikia Meru kuno mangatombe tukithania manto ya unity ya Meru tuteka ingalvanize tu abatu turi embe turinga tukario katwitiania turinga tukario kana turimenti turinga tukario nondo te region yemwe igashinda kura iyongwa lakini baraba kuwa embe katurite kundi kama osiadola bakaita baibongo bakawiturite mbi na botiumba oshinda kura ibwengo no mankapo watanire na region irengi tumenya utogaetate toshinda kura kuike tumiwoni nte kwatanira na mantu yu ya kuitorite kundi kitire ya oi muntu mwe utwika wengo uwari ingare yakwa inindete ruari na mutonyo korongi utamu konzoti bukarande bwatanira ikundi kiyo kare yango ikarakari ike tunya tukairinga kebara tukoba batu embe tutorite kundi nai lakini tutiraraniria nai na region irengi tukaranira nte twatanira ibo bwatu support you kenda natu tuyo support ya itare ringi tibu tukwethia waria rute na nini uteno ro tuike nontoi kura cie tuiteani twingo turi embe cio cinda no mwanga twarie in unity with other regions na twatanira ora wa tutethia kenda tumbo cinda kura now dada waria ya outsider yes tiania ibare na gavana kipindi kia miaka 5 yes imenti bakuikia gavana kipindi kia miaka 5 don't you think it would be rightful mbena ubayukia miaka 5
miaka itano tikaya bangi tikaya bangi tiania nire kundi miaka itano imenti bari itano yembe na ryo bari embi itano kithira no kurikana twarie ni uma na twira ne uma kiraitu murungi kwanza itarira amwira ku kampeni atabangite ku kampeni na naua wengwa kwa woni itegea ku kesanita ikimbani kita orikana naua woni itegea ku kesanita ikimbani na kote na voidi kiri itegea ngavana kya MERU nonto ngavana MERU arembi areo lakini nende kwethira kwe na gavana ora wario itarira kwatwika atu itikia manteu geraitu murungi awethate kwatwika riuka no akwaria yakakuruma kiraitu murungi na kumu challenge kumwira mbiti uwe kitakene niume yeye na mbi nende rio antu of course ya chorero kiraitu murungi na supporters bawe iro bamwire ndi mtono ndono ka challenge ri no imwire nya wa mo support ya te kuibari romba nya we te kiutu te ata ku kiraitu te ka erwe inga ka ruirire na chuna nai itite ka erwe ingo to mwere tu kiraitu ka erwe inga rira nende embe na twitu nende karuirire noro kwenda no idai no karuira kithira imushindi ete ate ashinde aichunanire itakabo kwa ya no nene bu fair enough chairman Mbasi ni kubanga kugeta nominations kana consensus chinu chio the boy sawa ni baba ya no ntubakiyuri ku matutureke amakia Mbasi tuimbere muno ki mando ya nominations tuimbere muno nonto batwini twari na aspirants baba ingi muno barabenda tikiti yetu ya Mbasi na ni twamwire batwi katuka bwethia opinion polls kenda tomba ko determine candidate bara popular kana aspirants bara popular na boni bo toka tikiti process yu batwi ya todiretie already to determine te antubeto na itwara neretie nabo na kinyabara watwikire benda tikiti yetu na bethira ki opinion rating yu bate kureto euro muno kinyabo nabo itwara neretie nabo na tukethira tukieleano ko batwi ngui ato ya kutara candidates beto maraba kethira baishindanira ite no mone thiri bantu tureke amakia Mbasi ibu antu butina mururi atika senator mururi atika senator tutinwe na tutinwe no nto kuriura twari no kethira ibu kurikana itwari na speaker KABERIA lakini kwethira speaker KABERIA ario wa kiromba ite na na kiama kia Mbasi na ri mo member wa kiama kia DP kuwa teka tukwera twakinyire tariki 26 ira ciari cut off atari aikuri saini makia mene kia DP kuwa teka karomba kura na tikiti ya DP kuwa tuturi Mbasi da yura katuka amua kiri baguba koromba ite na bari kiri coalition yera turi tuamue nuri kutoa support kiribo si ni kwari na rwari rwa kwithirwa ati ni kwari ni bwenda kuthamia bwenda kunenkanira arwiri bamwe kiri kiama kia Jubilee ndigumeketha kwingwataniro yo bwari na Jubilee kutari na ngwataniro ya kuthanania arwiri kinyabariku tuko saina agreement ira sainire na Jubilee I mean tena Jubilee actually na Azimio kenda tutonya ke coalition ya Azimio ikwari na rwari rwashwa ne antuba ke amaken Jubilee na no kome Jubilee itari na antu ko weto region itari na antu kabisa Jubilee eba iba shwa ground yorabongo bomba kwetera baina candidates kuriku kuibo bejire na propaganda ku itwara niritie na tukawatanira ati kiama kia Mbasi kirungeka MCA zake na bon Jubilee barungeke interview bingi lakini kutari na ngwataniro yonto yeu na nokona twina antu baraba kurira interview MPs ya au imenti no kumya twina karo na kurira giteke MP na ratigania west twina daktari Kilemi Mweria na kurira giteke MP nara kwa toyo igembe centru twina Romano Mweti imenti south Romano Mweto imenti south twina Gideon Kimathi na Kinyaburi twina Mugambi Angaine ku twina ite bitano
bila batu tuku present candidates ba MP positions. Okay. Lakini women rep tuina Felicity Biriri na kuromba itikia women rep. Nuko Mbasi ne andete Meri bora boeregirete county ne Meru. Mbasi to andete Meri county ne Meru nonto ya ndakwirite indalite ntukwingi mantu ya registration recruitment ya kiama itumbete ku recruit a member around Girimana ya datu lakini bara to register bara bari by 3 room by 26 ino to kandi nyingi terande chiyo shoka kuma ke field nambi bara by tariki 26 ra register chia ingawa itwale to ko recruit baberu raka bara bari kya menembere baberu ngiriegana kalimi kedo ambitikiria one more question ni kwari na malalamiko ya ikurubama kumantere chebure wakiwa ati benderwe kadi na shiringi maana na wera nebo kuona na governor mukawe na yumone Meru. Is it true? No, uteo mabore au batwe ke registration chia members kia mene kia tu free kandi ya bus itekwendwa kinye chiringi emwe kandi ya bus initially rera tuambiririe itwabangite tukenda chia kandi chiringi 10 lakini itwachenjirie towa anto ibari kuruto batekurishwa kandi kogote muntu okoreshwa kinya chiringi emwe kenda register member wa kiama kia Mbasi abona na chikinya kandi bakawini cyo kandi twendere chiringi manele tukira tweta kuona governor where did they get them? No, you propaganda no ntori utumbo ukowo kwenderwa kintu no batikuwa no kwenderia kyo ero batikuwa no kwenderia kyo no nandi kwera ndi mutongeria wa kiama nandi kwera ndi mutorandi involved ke process yonde kuma mankasendi utemto wenderwa kandi kinya chiringi emwe initially ara mwambiri no atambiri che ko register oryo itugwete kandi wichiendo chiringi 10 lakini tochoka tokarande tori utongeria wa kiama tubona ndo kiama ke tuye kero na itukwenda nto banjoini kiama kwa wingi tuwa batu turekiama itongaramia cost ya kandi to register anto free of charge. Ujuze uyo ni muntu wenda kubuthukiriria rietwa kuthukira governor rietwa imos ekethera ni muntu wenda kututhukiria rietwa kana kinya kuichwira tubecha me anto rimwe wethenda thina muntu no ayukia ukukara akerwe to register anto lakini no ntwena thina cia wecha tubecha eta kwendia u no kwethira kuwi muntu abwithio nto yabu no kethera bora karika ndenda kubukondem nonto bubu taumete kire kiama yetu parting shot bwana chairman. Yes kwenye parting shot ngaongele idha bwana isa sawa parting shot ne kankwenda kwera nto betu Bamiru kiama getu kia Mbasi kiri imara na ndiba chokiri nkatho nontu bakwithe iba registre na njira nene sana ukuma kiamene kinyotha hii twina secretariat tuko enta nontu kinyekitha MBC barungikire register tikabatu tumba kurungika ku register nto betu nontu kuendelea ku register na bora batira join no bendelea ku join kiama getu nchoke mbwe batwi kiama getu turenda kuromba nto betu Bamiru iturombe kura na thiri na kwa ita muntu umba kurirwa kuromba kura kuntu kwa kinya kuriko party nyeriko ya Meru anto barabe kundi ne ba yakinya na imenti barombe kura iba tetianya barombe kura kireito no na tetianya na imenti na orova na kinya mamora no na arombe kura nyuma mwisho manto yonde muringi kura no kamwa no rikwa kwenda kwa kurewe. Thank you so much iboga sana bwana Kaberia muthitagiri wa Meru TV gaturikia mubango joko kugeta na mbere batuto gashokera toreke kuigwa nteto.